Nā hei nei a rangi whakatānei ka hui anō ngā morehu kaumoana o te wakataua o ngā toki matawhaurua. Ana, ka whakawhai te atu rātou, ka pōi atu rātou ki roto o Whangaroa, ki te whakaohoho anō i te wairua me ngā maharatanga o te wā, e hoi ana rātou i te waka pīnaku o ngā toki. Koe nei hoki ngā kaumoana i hoi i te waka nei, i te whakarewatanga ōna e 35 tau ki mua nei. I haere atu a Harata Brown ki te marae o Tangaroa, ki te mātakitaki i ngā mahi whakarite-rite, mō tēnei hui nui tai ore ore. He hoki ngā mahara. I was just over here by Heck on this side. Ki te hoenga o te waka ngā toki matawhaurua ki roto o Whangaroa. Once you got on there, that's it. You sat there for the 11 hours. Te mea motu wake, te kiti atu nei ngā hua i puta mai. Mena e kore tērā pēke kāore nei te whaka tūnga mai o te waka resurgence. E kōrero ana heta mo tēnei o ngā hoi, mai waitangi ki Whangaroa. Te waka kia hui. Akoa e 35 tau ki muri, e taunga tonu ana tēnei kaihoi ki era nekenga. Tōki hi, mena mātou i hoi ana tēnei ki Whangaroa. Tōki hi, I te hoinga te waka nei. Ka ore wetahi e hi ana i te unu me te wairua o te waka e kapi nei katoa nei ngā mea. Hei tā te haukāinga ko tā te hui he whakamānawa. Tēnei weekend e pū, te haka nui ngā kaihoi o taua kakenga, ngā kaihoi morehu, ngā kaihoi e ora tonu ana. Ngari hoi nano ngā whikitia mai taua wā. Me te wawata ia kia hoki mai anō, he waka Māori ki wainga nui ngā hapū o Whangaroa. Te rewa ngā mai o mātātua puhi i te tau iwa te kaumārua, ko te hia nonei o aua kaumātuara, ka noha mātātua puhi hei waka mo Whangaroa. Nā reira i roto i wēnei haka hailetanga nei, kia hoki ora mai anō a mātātua puhi ki roto i a Whangaroa. Hei apopo tātia i tēnei o ngā hui whakamānawa, i tēnei o ngā hoenga rangatira. Harata Brown, Te Karere.